شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده بركات تري رمضان مس نموما فيديغن ألون منا بدل كرا ورم ما درما ثواب کے گوتم ماتیوری رودا گالو کمنگ بابی. أده شوال مهوگه هرودا ei sunnevvegenwa rodatawge tereng e roda hifa mihaka aharu duwahuge roda hifumge darumeha sawabu libe alukame ade sunnen alukamaki alonmen kura fardu alukamta qiyamet duwahuga e fardu alukanta kun uniwa bata furima kodde alukantattake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum riwaaye genve inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamati min a'malihim as-salatu emme fortama qiyamet doga misanga amal tawteren hisabu belleve hushi namadunne qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lam Allah subhanahu wa ta'ala ekalange molad denwadigenwa halu malaika bekalunna wahi korawane انظر في صلاة عبدي أتمها أو نقصها تبيك أدم بلواشة تمن الله على نمادو أنا فريم كفويتو نت نمادو أنيب فويتو فإن كانت تامة كتبت له تامة نمادو فريم نما أنا فريم جزاء اليوفين وإن كان انتقص منها شيئا نمادو إفس من ورن أنيب فوانا قال انظروا هل لعبدي من تطوع يكلانك وحي كربانه تمن الله على سنن علوكم ويتو بلواشة فإن كان له تطوع على سنن علوكم وانما الله سبحانه وتعالى وحي كربانه أتم لعبدي فريضته من تطوعه تمن إلهه على فرض علوكم أنيبا إنك سنن علوكم تكون فريهم كدباره ثم تأخذ الأعمال على ذلكم إفوغا إم هوريها عمل تكبس إفدان حساب باللبنة هذا هوريها علوكم إجابس علوكم كتريغا ويفا هوري أوني كان درميا ثوابوغ فوريها مكان حاصل نوا به علون من حاصل كدني علون من كورا سنن علوكمو إغوتا فرض نمات أوغا حساب باللبنة هندوغا نامات اوگه فريم درميا ثوابون اونيوا با الله سبحانه وتعالى ekadang galu takunna liuwani sunna namat اوگه tere hame fadan fardu rodaga ramadan moge dualuga timaya kureifa unna kankamuge sababun timage rodaga darmaya sawabun uniwa ba qiyamet duhoga Allah subhanahu wa ta'ala furiyama koddevani e ala hifafa wa sunna roda takun en huriya amalta gaves hisabu bellem wani efada ade ramadan mas furihama korumafahu haroda hifumaki muli aharu roda hifumuge darmiya sawab libe kame Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu garihun riwaaye genve anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyam ad-dahr رمضان موجة روده هفا فريا مكورو مفوجا شوال موجة هروده هفا في ميها أنا مولي أهار دوجة روده هفي فداي هذا مي حديث الجامع من صام رمضان مس موجة روده هفا مفوجا ثم أتبعه ستا من شوال إفوجا شوال ما هو هروده هفا في ميها كان كصيام الدهر مولي أهار دوه روده هفي فداي هذا مي ما ماتيوري درميا إده ميها roda hifumuge mi mayan alukan ena furihama kurun huri
ade fardu roda hifan jeifa hutta shawwal mawge haroda hifidane to mi waraggina bayagge hituga ufede suwade ade ramadan mahu uzur werinna roda dukolun Allah subhanahu wa ta'ala wani hudaku rabbafa balihaluga ma mihaya daturu weringe tereng himene mihunna ramadan mawge roda dukollu maffahuga ehen duwastakega e gellunu roda hifa furiyama kuruma kirit Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wani hudaku rabbafa ekalange wahiku rabbafa faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إما بدل جميعها إما جرود هفاه شكمه أدي أمسرغا بليهالغا وميها نوتا داتورج متيغا وميها دوست جلون رودتان إنون دوستكون هفا فوريا مكورا شكمه هذا جلفا ورودتا آرو تريغا هفا فوريا مكورما من الله سبحانه وتعالى ميوني aluktakunna fursat devvaf hemima ramadan mahoge roda e duwefawa rode aharuge komme duhakun enen hifikam gawe namas enan ekamuge tanawaskan dinuga eba oi namas alon korin ishare kurifadan ramadan mahoge terega haidu verikama nifas verikan nota balimadu kamege sababun roda duwefawa miha fardu roda furihama kurumge kurin shawwal mawge haroda hifumge hukumaki kobato eke hukumge wahaka dannawalumge kurin alon emme furtamanun dannawala hingoti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith furtokun henge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala ekalange alutakunna emme boda lobiya bodigannawani ekalange alutakun macha fardu korege alukanta furiyama kurumu kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam قدسي حديث لقى حديث كرافة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه تمن الله قال تمن الله كتم ممكن كرا عملته ترين تمن الله حضرتك أم لبوتكم بدوكم مني تمن الله إنك مچ فرض كرافة كم هذا ورا صريحة الله سبحانه وتعالى وحي كرافة مني mistakun kura hiyo amal tawtereng Allah subhanahu wa ta'ala emme boda lobwetakam bodega mane kalanga zuratuga kalanga emme lobe odegam wa amal taki fardu alukan tam furihama kurumakama hame fadan fardu alukamuge macha sunnan iskurun ei awla vegem wa gota khilaf koi timage macha Allah subhanahu wa ta'ala fardu kureve alukan ada kuruma fursatu dibi e alukan nuko dunia dukureve jamiha dunia dukura miha ekama akhiratuga hitam kuran yani alonu menna fardu efa alukan e alonu menga macha hisab belle vehenduga ekan kama meduga suwalu kurevene kanka egotum balairuga shawwal mawge harodage kurin fardu rodata duefa fardu rodata hifa furihama kurman alonu maskuna namas haroda hifafi befulege haroda batil wane ke nudannawan ehni kurin ishare kurifadan aharuge komme duhe gaves e gellunu roda qada kurma oi vagutu kamuga Allah taala wani ekan kadalu wa fehemwima haroda ge terega nuhifi kamuga wi namasadi evre fahun duhe ga hifi kamuga winas aharuge terega e gellunu roda hifa furiyama kurma Allah taala wani tanwas fursat lawwafa nehen kamun haroda hifma fawga fardu roda hifumaki enage haroda batil wane kamenu namas kurin alondu denne fadan fardu alukamage macha sunnen alukan isko fardu alukamen ada kuran oba ekam bawafa e alukan ada anuko sunnen alukamen ada kurumaki ei emme rangalu gotennu hame fadan den alon fa kollan harodage dharma sawabu furihame libeni rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korwa fa fadan رمضان ما جرودا هيفا فوريها ما كورمي هاي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربا فبي جعل الله الحسنة بعشر فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة بروايتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان قد بني هرود هيفمون رمضان ما هو رودا تفوريها ما كورما فوقا هرود هيفمون ಮುಳಿ ಆಹಾರ ದುವಹುಗೆ ರೋದಾಗೆ ಧರ್ಮ್ಯ ಸವಾಬು ದಿಬುಮುಗೆ
بس فولغ مراد كلفن حديث كره بس فولغ مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح قدام حديث قراني جعل الله الحسنة ب10 الله سبحانه وتعالى هيوكنت لبافني ديا هيوكم के दरमियान सवाब मधुएगें कोम्मे هيوكم का दिया هيوكم के दरमियान सवाब देवा मगुन्ने فشهر ب10 एक माने कि एम माहु के रोद हिफा फी मीहा दिया माहु रोद हिफी फदे وستة أيام بعد الفطر تمام السنة أدي يفهوغا إنا هرود هفا في نما إن هرو دوهوغا رود هفا فريم كرن يعني هرغ تريغا نيانني تنساتيغا فاستولس دوس گاگنا كبدان هم ويما رمضان موغا تيريس دوها اكوغا هرود هفا في نما اي تيريس هرودا كم روده كديها ثواب لبيكم غوانمي تنساتيغا فاستولس ثواب الله سبحانه وتعالى حضرتوغا كم هيوكمك الون كورين دني فدان ديها دارميان فريگن گوس حسيت ك دارميان ثواب مچليووا ادي دارميان ثواب گුණ كوروا ඊතුරු كوروا කලාංගෙ එදි වඩි ගන්න වලකන් ඒගේ දර්මයා සවබ් ගින ගුණ කොද්දෙවා හරෝද හිෆන් එදේ මීහා ෆිතුරු ඊදු දුවා ජේගෙන් අන්න දුහ රෝද හිෆන් ෆෂන් ජෙහෙනතෝ මීවස් වරගින බේෆලුන් කොරවා සුවාලේ ආදේ රමදාන් මාගේ රෝද නිමුමෆා විදිගෙන් මෙන්නනි ෆිතුරු ඊදු දුවස් ෆිතුරු ඊදු දුවාහකි ඒ රෝද හිෆුන් හරාම් වෙගෙන් වදුවයි ආදේ රෝද හිෆුන් හරාම් වෙගෙන් වනි දේ ඊදු දෙදුවා أيام التشريق جتيندوس إجتون فطر عيد دوه رودا هيفون حرام وما videgen den shawwal mauge devana duhum fashagen hadu roden hurun ei kommehen ekan oggetto nota shawwal mauge baake dostakun enaye fasiya vitimaye fasiya vi komne duhek gana maves e harode hifa furiyam kore vidaneto ade miswalge jawab ga dannawad ngati rasulullah sallallahu alaihi wasallam حديث قرآن من صام رمضان ما هو روده فما فوق ثم أتبعه 6 من شوال يفر شوال ما هو هروده فافنما أي فيدي جن هم سيدا هرودا مي رمضان مس نيمي أي فطر عيدا فوق شوال ما هو هوانا دوم فشيجن شوال ما هو ديوانا دوم فشيجن هروده فما अदे अनोने हम शव्वाल माओगे वाकी दोस्त का कुं हरोदा फुरियम करुमा मी देखो बस इख्तियार दिबिगे में ये हदीस होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकी दुआ का व इशारा कुरवा फानुए शव्वाल माहूं हरोदा हिफानमा ए हरोदा के दरमिया सवाब दिगे दाने हमें गोता बे बेफुलुंग हिपुलुगा फेदे सवालेंगे शव्वाल मागे देवाना दो हिफान नो फेशुनु कम गायनमस अदि माओगे फानरें हा हिसाबो हिफान फेशे कम गायनस हरोदा हिफान जेहेनी विधि गंतोय एद्दुहफा अनद्दुस एफदांतोय मिसवालगे जवाब गस दन्नवालंगोती शव्वाल मागे हरोदा शव्वाल मागे तेरेगा हदुह वाकिंग हिफे नमवेस ए हम हरोदा हिफुंगे दरमिया सवाब लिबिगंदाने ए हदीस फुलगावनी हुलवालेफा शव्वाल माउं हरोदा हिफा फी मीहका मुले हर दो के दरमिया सवाब लिबेने रमजान मागे रोदा हिफा फुरियम कुरमा फौगा हमवी मा ए रमजान मा फौगा फितरी दोस दो कल मा फौगा देम विधि के हिफी कम गए नमस नोता शव्वाल मागे तेरें एकी दुआ हो एकी फहर मतिंग हिफमुगस हरोदा फुरियम कुरी कम गए नमस एनाया हरोदा के दरमिया सवाब लिबिगंदाने अदे रमजान मस निमुने कमको आहारुगे तेरेगा अलुगन मन्ना सुन्ने रोद हिफमुगे वगुत्तकेंगे कुरिमतिवे हेगोतुं एम्मे मैं सुन्ने रोदागे तेरेगा बहिमेने हरोदा गलुकं अदे हमें फदान हज्जुमागे फुरतमा नुवादोगे रोदया वकिन खासको अरफा दुहोगे रोदा ए फायतो दिया आहारुगे कुफा फतोगे कफारे कमुगा वाने कमुगा हदीस को रवाफवे हमें फदान आशुरा दुहोगे रोदा हिफुन सुमना बेगमनी मुहर्रम होगे नुए दिएं 11 मिथिन दोगे तेरेगा एहमेमा आशुरा दोगे रोदा अदि होम बुरासती के रोदा मिफदांगोस आरो तेरेगा अलोनमेन्ना सुन्ने रोदा गलुकं बदल कुरा वागी दोस्ता केंगे बादे अलोनुगे नसीहत की ए दोस्ता के ए फुर्सत के बेनु फुरियमगे तुगा हिफुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवाफनी من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا من الله موغا ام دعاء كرودين في ميا سينا مونو
ನರಕಯ ಹದ್ದಿಯ ಆಹಾರುಗೆ ರಾಸ್ತಾನ್ ದುರುಕುರವೆ ನರಕಯನ ಮೂಣು ದುರುಕುರವೆ ಎಫದ ಧರ್ಮ ಸಾಬ್ ಎನ್ನೆ ದುವೆಗ ರೋದಾಗ ಲವ್ವಾಫ ವಿ ಹಿಂದು ಅಳೊನ್ಮೆನ್ನ ರಮದಾನ್ ಮುಗೆ ಫರುದು ರೋದೆ ಫಹುಗಾವೆಸ್ ಮಿ ಬದ್ದಲ್ವಾ ಸುಣ್ಣೆ ರೋದಾಗೆ ಫುರ್ಸತ್ತ ನಗಾನುದ ರೋತ್ತವಗೆ ಅಳುಕಂ ಅದಾ ಕುರುಮನ್ ನಸೀಹತ್ ತೆರಿವಂ ಸುಬ್ಹಾನಕ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ವಬಿಹಮ್ದಿಕ ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವ ಅತೂಬು ಇಲೈಕ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.